barongera cya kindi cya drill pizza zijyane buri hantu ubona umusirikare wose umuhereza baramara amasaha arenze 5 nawe uri buve hano uko ibyo bakora hano hari abagitobora rucungiye bagenzi be barangije bageze ku byuma birimo indani bagabo dore icyo biti jobu bamaze gukata za beto hano baracyakora za mitigation wall kaga koporo kaga sore gatoya kasanziranga kaje aruka kuze ku gisasu. What is Martin doing? Martin yamara kora bikira avana bayo ashiraho woni kukabuza Everyone out. akana bakavanayo ni ka Martin bari baragenda kegera isasu gize kabutura. What's going on, Carl? Ibyo byamere koporo There's something weird here, sir. hari ibintu bidasanzwe afande. Come on then. Nwakomeza umubwire afande kugira ngo nkwereke. There's a shiny bit Burana gisasu ara ahantu hayaburiye on the bomb casing. hana ku The gisasu rust came off. hano twakuye itaka hakaba yaratoye umugeze. Probably where the digger hit it. None se wasanga araho bacukuye. It's over 80 years old, sir. None ibi bisasu nawe mazinya ka 80. The whole thing should be rust. Ibi bisasu ko biri kwase byakaye byaratoye umugeze. Right? None Oh, not necessarily. aho ibyo nagari ngombwa. It's got an Akana hari ikintu kabonye ngo bino bisasu bisanga bikiri bishyashya kandi cyo cyose byaka 80 cyaratoye umugeze. active time fuse, so it's obviously well. Wasanga ari materiel bakora bisasu kurigisa kitatora umugeze. Direction zibaho mu byo nizi. Geze musubira mu kazi, back to work. Bana bamagara baryaga barapozinga kumba nara bagitobora ki kofure foru. Barenze urukuta rwa beto bagera ku cyuma barakibaga bafite umuriro. Aya ho Dan babanza guhumisha za kamera n'ibyotsi muvandi we in turimo indani ngwino bahamagara mugenzi wabo babahereza amatara bajura ruharwa abo leta yose abapolisi b'abasirikare hano bafite amatindu bose baho bagiriye ku gisasu bano nabe bari mu job indani tayari vuba bajya kuri za safe deposit kuri haruguru muri banke